الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد وصلنا قوله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المسمى بالأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. الحمد لله من وبوتك بك نجي باو يا شعبان يومي كجبني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ifakaja makka kate madina niji hijra inshallah mwana wakwa kashika ke hijra minji hijra ne ke sahaba me fi hijra kaje makka kate madina mwana islam ina afi akpe o hejwe kenyo mejwe niji 1440 years since nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ke sahaba me fi hijra kate makka kaje makka kate madina a yau inda muka kai a cikin karatun mu a cikin wannan littafi mai suna al-usul thalatha mun ke fada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal mudaththir. Muna karanta wannan a cikin wannan littafi mai girma mai suna al-usul thalatha na babban malami mujaddadi kamar yana Bahaushe ke cewa mai suna Muhammad bin Abdul Wahhab. Yau daren yau ya daidai da daren 7 ta Sha'ban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1440 ne shefe nuku ne fiti on the mais careful flight mode okone ismo mone to ke phone fo shemp to inshallah mena wacha woni kasema ono keje heni mala e bon shi chomo suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir malanke wa ma'na قم فأنذر وكبر محمد صلى الله عليه وسلم نجي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كان كلف انجي آياني أكفان بال محمد صلى الله عليه وسلم أكتشلوني توبني لا سويك وكاني أكبر محمد الرسولني مني توانك الرسولني أكي أتولي وتوان آياني توانك مينيني النبي ميجينا كان آية سورة العلق اقرأ لكن آية نني تشوانك ميني أهل النبوة أتو في النبي ني آية ناك في الرسول ندي آية نو كان يندي سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر تيسي ني أبو كوكو تيسي ني أوون مي من جنا تشوانك فأنذر بو مي كوكو أو بو مي كوكو منيه مالا كيشي أكي بو مي كوكو أكي أمك با أمك نوكو نوكي كفتا نموهي na meja nyumba kumetu ope wa rabbaka fakabbir hen nyumba ke ni onyumba hwe wole agboje ay azimuhu bitawhid hani me ani onyumba gbe eyanwe ke tawhid yemole agboje ya tawhid mi ake lepe abaja no ni wo yela sake no wo babia na ke si je yemo ni wo ba kase wo kase ni about awure marriage suna mini intro ku azumi fe wachi fe foshi noni kenkle na ke gbalo Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam efi noji noni mo fiamo ad-da'iya fi kenkin noji noni sanefi noji ad-da'watu ila at-tauhid wan nidharatu 'an ash-shirk ni abacha me ke ba tauhid mi ni abagu shirka ni abale mo ni jigbalo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ba hiese keme ni sahaba radiyallahu anhum wa thiyabaka fatahhir na ke chu otale no tale chuhe and purify thy garment minjir na achon e bia purify thy garment chu otale here malanke ay tahhir a'malaka 'an ash-shirk atale na achon e bia no jonu chumo wa chu onu chumo ahi because akamo ko ni je tafsir Quran lele ne fiyo kaga shi wa thiyabaka fatahhir o bana ke ba ye be fe je thiyab no ja atale fatahhir chuwe jene wazi fe ba gbene ba ke se una sana fo atalehi bi na modern je ne ke se fo atalehi esa ni bu muslim o atale mujimuji ko ken sole bu muslim bi ne ba ye bi am je na ka aya acho nam da atale ne o mujina ken sole mo ko ka shehi simala no tun ake nyumbo ke bi ake wo thiyaba ka fatahhir ya fo atalehi no tun o mu alo area na type na ke fo ye modern je ngbo ye la woni shilo nam nun mana fi tafsir bi ake sin wa thiyabaka fatahhir thiyab atale bi no jimini no chumo a'mal fatahhir chuhe malake ani shirk chuhe ke shirk ni kano no chumo kan shirk abote omini onu chumo mi warujza fahjur arrujz leje muji fahjur femo hijra no shile kelete ejeke malaka arrujz biya muje na chon biya no jimini al asnam waji arrujz no jimini al asnam wa hajruha no ba fi hijra no ba shina kai no tarkuha no ba shile kaja won ke won eka hinsane ko wal bara'atu minha ni keleten ejeke wa ahliha ke mo fiamo ne fi shirka onam ko papa onyami omusumbi onyanyo ne fi shirka ke yemene so kele besane don kana aka mo ko wonche alo kenge wonche gamenjino boka hausa jino da subbu hausa jino fe ne ke gbon kana ga bo muslim kele hiye be boden che ko jibu ila onu njilo to be ni ke onu ake onu ake mo ko ya fe sihir eshiji e ya check stars neke e ya fe neke ni yo miye o mi se o heye alo na aka aje magic ya tv no ni enwo na boden che mini yo mi shirka yo mi mo ko fe magic ko e pade e sa e boden che o si yaba ka fatahir bo ono fatahir bi ka kashake no fia no sana ke fo mi habu because of them mon keba ke sa asma muslim jibo sha asma mushrik jibo ni ma sa hawo manake akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila at-tauhid wa ba'da 10 urija bihi ila as-sama manake neke tauhid no juno na nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eye 10 sinin eye 10 years ne eken cheme ken bano chame kamba tauhid no for good 10 years wa ba'da 10 after 10 years urja bihi ila sama nak awala ketenwe mala biya na ke awa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketenwe ka ke akeshi illa na kele tenwe alo awo esusuma ketenwe ko we na ke owie bid'a ko we na ke owie kafiri bi awie mo na me wie na anabi bia me akeshi te ba afete mo gbomo ne ke abawo bo na ke ba anwe no to me aka bote Jerusalem ke jeje me na ka bote nwen pawe no ba no gba ke ko memi ona me ni na la me ke Muhammad o wi ni bi pi she ne no wi wona ko mojo gba o le bu okay wo ba ye shi dan wo ba he bo wo ba ye wo na ne ko me no wo ko e anabi Muhammad ye fere na gbe wo na ne ko me no te ne ba wo no na me ke e wo ko me che won ga gbe ne ge haba me ni sa ne wo ne te ba fi ma wo na ni ma hangi she na ko ona go mali ona go show ga bote nwe bia na bo nyo hangi si bibi o ne ge sa ga bo ene na ma wiemo ni kafiri ayoje aloje kafiri awiemo kafiri bi awiemo ni wa me ke be sani okay o mo akeshi ola alo awo mu mokete chije bode nche na ge bote palo le na kelete kafiri ga me ya me
mene mena cha ma kashi ahmadiyya bi na ma ga musulmi ahmadiyya ina won ma me gbelo ahmadiyya muslimin mini men last year mena me masalati ese mo ko ba shi e china joje pa ba fun bi men last year ka me afi debate ni ne talete ame headquarters jo ngbe ame temple le osu ameke anabi muhammad jela akalete ngwena kama me kafiri ame yo mo fe na me kafiri yo mon ya qur'an en me waga gashi anabi isa alayhi salatu wassalam ni jesus christ wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahu agbele na senle ama me gegbo qur'an gashi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ni mo gbalo ni lajina gbalo fi ake na gbe awon me ge padi goje india ahmad gulam leji gbalo leji le gbalo ni ame quran e fa meto mo fen ye bushi boom o ke bo ho le wa ke shi o ni muslim se wa ahmadiyya wa shi'a wa tijaniya wa ahlu sunna mala islam e ko me pen e ko me rak ka shi kiyama moni jamonu bo ba jemi ko to jemi simple ni ko to jemi ke ko wi ne ke ma je wi mo ji ne ko ay gbalo ko wa muhammad se ay anabi isa gbo quran yo mo fen just chon ye bushi ko to shi islam ye just be agashi telling the mini islam here yo ko atome ko ke opposite kaga la ilaha illallah ko ke je na kani kaga muhammad rasulullah khatam ko ke je na kani kaga quran ke chonye bushi fe ko chonye bushi o naka ahmadiyya be ko kama ke shi lina suratul ikhlas amini ayat ni hiya qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ayat 4 ni e ba 5 ni le fe ko no ba ke je cho fe ko wallahi je concept ni waka min ka mena kan ko get 5 keke 6 ko get 6 keke 7 fe ko je to yen abo ko get o ke ni mo ke anabi isa agbele egboku ne ke baba keke egbo kake gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam na gbalo ne ke je na kan ni kake gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam te nwe e body na wole ke te nwe ne kake je na kan ni o abi sayyidina abubakar radiyallahu anhu na kan biya na ya abubakar onya anyu ega yemo jimpie ba wofu da she ne ke ba ne lemi nko amento na me fita abubakar iman na mba me bia abubakar kuma keshi bona be munafiki gina ga me yo munake ba bote kuma amekeneke na kan munafiki ke ye ne o iman ni o ke fefu afada no buletu ameke kuma he eke akelete nwen akelete jerusalem ke jeme akelete nwen pawo na afi na eke gbege kometu ne bagbege mi no na maka ne bite nwen ake buraka noko de to okpongo eyen bawole ke tenwen futa na ke bawole ke tenwen abubakar be na me bi ole ni na me bi e bi ama ke shi ani gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke na kan lo na me ke le ke ji gbalo muhammad ni ke na kan ba no kwale ni la oni shulo esi bi ana mo ni e yo saka ya mi me ne ba dumo hi ya me ne fi o saka ke ni yesu ake gbalo ke o ka aba accuse mu gwenye sana accuse ke di gbalo ni ke lebe na kan ni nye wa de ke gbe la oni shulo ona ke imani ne no wo hi ka ke gbalo muhammad ke mo fi amo ife di mo wo bo mo go tu edun gbalo muhammad ke agbena no ne do me ni je musu je ame aka me na ka gbalo ke no ame me holy spirit sana me holy spirit ona ko holy spirit de nche ba twa amegbe kawe nyeshi aljeniko ne kebe gbo na the holy spirit nyeshi aljeniko ne yo mo sese le ne gbo na e anu na ndi bi ola mo mi ke ko ta shika le ne gbo wallahi holy spirit go be go ne e ba fe no go habu la oni jilo musu se na ga no ji wosuba mo no na ga ne je suba ne je musu papa ni ko no ga gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam le unu etu na etu holy spirit kwa le etu etu malam ko ne ke ne ke amene le on pastor ni pastor ka gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam agbena abubakar kana kana me kana ke agbena nyeshi abenya wa kala te nwen paw wa furidat alayhi salawatu al-khams ni ayafe solemo enu mo nu wo solo ngene ayafe le wajibi ke han la ke wo solo shenu mo jena mo wa salla fi makkah 3 sinin dani eshi tawhid for 3 years etanaka solemo ba ehimaka ko ke ashi 3 years ni ka ko gbe 10 years e ba fe 13 years ne ken soli e ken fe 5 salawat wo fi o ngene wa ba'daha umira bil hijra ila al madina sami agbene after 3 years na fa la ke mini e fe hijra ke ya madina wo ngene ke won wi ake shi islam be na afi akpe
o hedre kenyo ma hedre ni di 1400 years e shiji agye 13 years e na ye maka ye mi la ko no jilo wo ko kan 13 years e gbe 1004 because abo Islam account abu ye Islam calendar mi be ameni ate Medina first afimi na ate Medina je na bon calculation e ake first year ne second year ne third year ne na ka je na bon account abu e ke je Muharram ene wo ke ake ababo ka account abi 1440 year ba fe nye 1453 na ha baro Muhammad sallallahu alaihi wasallam balo yindi la woni shilo wal hijratu kake hijra min ji hijra kake hijra malan ke ala intiqalu min balad ash-shirk ila balad al-islam ni obashi shikonko ni na kan shikon alo bashi akuchoko mi alo mankono ni na kan ma wanja mo shirka eyijen obon na megbe aka ba fe tauhid alo ka ba fe tauhid den te shirka jinu ni fa yeme kena ne keno ba eji ke habo musa ka sanu fa yeme o be pie ke me ko ye mami mantele wo wala ke shirka le masha Allah alo teshi ne ke keje ne ke gbeke ya wala ke hena no na ke he offense ji ke won chejibo ko wo patakari be mala njibo mala na ton boka jibo ene na ka he offense fe won cheme jam no here tesbi ni aka ato card ni ato aso ya aso card keke ga shi le e ka se Quran keke enye tesbi ene na ka he offense wala ko e mene mate e sanofe hijra sanofa ke de na ka mano ila balad al iman balad al islam no ya kuto mi alo mano na fe mi ni islam zallai alo tawhid ni mi ni maje obon wo ka mo ko babote islam be pie anya ko la ke si ne ke no yo no fan je no ahe konklu le je na ke bra ko mo so le no e so le so no ago no e pa no ke ya se bo aga agbe shego o be pie ke mala njibo ni mo ko bo won na fe tuba je shahada pa ko male shi ko so ke won la ke shi ke je bia ke ashi one month da ne san ehi masalachi ina won shilo ni na ke masalachi je ne ba ta masalachi ke shi masalachi na e majlis ko to mo ne ke ni da ne akase ni to lab ya masala bien e wo be ko be no eleje mi wie ke inshallah future progress then aba masalachi e mi to bien ko badaru sunna wo masalachi e biane nyoni yo ni ne akoso mo number 2 e o bana ke dane to lab ya masalachi e meni kaso ni masalachi e o ke o fe tuba dane ko masalachi o bana mo ko ne ba chon boni ko na mo ko denje wonu mu etajin ebele egbe ejele na biane e mejibril ni le malakul maut o ko dane 24 hours inshallah e me kaje no go na chele na kaji be na afio sani mo hin tia ni afesu aga afo bida ake shirka ni yo mi efe kap le je na ga benye ba kanye ko gbe enyo gbe te no le ba ga bia na e chami wawlo alo e shi wawlo ye paper no la ko wonu jilo wala hijratu faridatun ala hadhihi al umma min balad ash-shirk ila balad al-islam ne ke hijra fe mone no ba shi kafiri jama no ba ya musun sama wote me ko inshallah ke wona ni shirka mfato bida mfato wo fe oduma ke wo fa ke ya ko shi gana wa ya ko shi wona ke fato minusanu wo fi hijra wo bana ko onu ye ken ko le ya Sudan ko ego alo Saudi Arabia man fe man mal didda ni ne ke didda ni ne Qatar e fi ani man ni man ke shi bien inshallah ye safe ne ka ko tune mi ni man ma fe mi ni ma fe tawhid le je daga bon ko e ba ne ke ko e ba ni na malan ke wajibi ni otini ye ne ke umma ne no ke aba fe hijra ila balad al-islam ke islam akutomi alo islam mano wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a mufion ba ke hijra be hu e mo e mali hijra ya hun ke ashi be ni mi ni aba ko tetremante no di ila an taquma as-sa'a wa dalilu qawluhu ta'ala malan ke yomo ni yone je mi wiemo ni ene dalili ni yone ke wiemo ni no di nyumo Allah subhanahu wa ta'ala wiemo ni ka ga shin إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله سبحانه وتعالى كاكشي ewie kan kom me ko ni gbele ba gbe ame ka aka me ya wo lami ke ka me nto excuse wallahi ko shi shirka mi o shi bid'an no gbo na ke bo ya wo lami o be excuse kenyi wo ke bo o ya lami e sidi afo na cat o be excuse ku bodin che ba she ko ba yo da sake lela ke insalamiya innal ladhina tawaffahum al malaika me ni ke ji bofo jien ba gbe ame ka ba gbe alo agbe ame se mi zalimi anfusihim ni shirka eya me mi obon قالوا فيما كنتم نبيا ما كشي من يو قالوا كن من يو من ونشي شركه شكونينو نفي هجره نبا نفي اسلامي قالوا كنا مستضعفين في الارض اما كواغشي او ولا نكنتا مي جي وجي نوبا ني يومانو اي ودي مستضعفين من وبه ولكو والبنو كنو وبافي ني نا في وبه ولكو ين وني وكا ما كا Namo China. Namo China. Ekungbe. Ameke o wodi menu o behe waleku. Wo ni na fe wole ni o ba fi ni bole ame wo be nuku no ba fi no won wa asa wona fi we. Kunna mustada'afina fil ard. Na bofu e ba ka ma ga shi wo botu ojogba. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أني نمشكون إبو شكون إداك هاني أكيد بافكر جبيا نبايا يكون كلولو نينا question نعم وانا كشي كون يافون شي بوتو وانا كشي وتم كومه افي كومه وale po ake woje teshi na teshi woje shi no fe hijra e no fe sunna e ngo fe what islam here no fe hijra inshallah no ni hele wateme ko fi o bona kan be hoko kan akobo fe mo hijra inshallah ande bi son le fe hijra kete Madina ne akpo na gbene ne efe inshallah na ekwese ba maka ko ke o shika ko gota mi no kan so ba ye no su enu e gota mi be ne ye gota no wala ba use tanka kome no go be des ko ke nu ensu enu wan tar ke fet mo shika ko ense hi e ba fi o ke nu eta no pum ke gota ba ha yin ko na kan ka ba na fe wazo wana ke o iman ete nwe mashallah kagbena na subhanaka allahumma bihamdika ashhadu boke go fe on to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bo gbena na kaji bene yole shi wallahi jo fe hijra o himala fu ate o hinile ate o himenisho ngbo gbe ate o sunna bi ate inshallah wada no wa ko je ogbe ke bo ba na ke inshallah o njigba mashallah abi ake miro nyingbo shikon da na ke nyefa anya ba fe hijra fa ulaika ma'wahum jahannam mena me fe ne ke no na me fiaga jahannam ajine hina mbaya وساءت مصيرا جهنم يكو فون ياكي غمار سباكو يسكي ياجمي meni pe na akame won kame fe hijra kame ya jahannama nimo tona kame nimo ke illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan jahi kaye kagbakan bibi hin kaye me na tun abi ene la yastati'una hila am be hila am be wala ko na me ba fan gbe am be ska bi ane kage fan bi e ke ya bi ane minister kwa fan gbe e be lori fe ke hie mo mposa na hie potential be ni ba ye egbe hene fa ke ya won elemu ko ye jeme elebe ne ya bale ha alo a ekupu be ne ba fa ke ya ona ke e be hila wala yahtaduna sabila na me e be hila e be ni ne tata de ten jalegbe ko hun ne ba tono ke ya he ni sane ya gbe na e ba tono ke ya e kula ba fula ba gbeleju no ko be ni e ba ne fa na kan gbe no na tashi na kan gbele ba ni na le wallahi hijra fe mo wajibu keje bala ke no na tono ekoye na kan وقوله تعالى كأن نبوي القرآن منه وكان بيان سورة النساء كأن نبوي القرآن منه كأن سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون هذه نبوي يا عبادي الذين آمنوا
o nyenyo ji ni nyehe minyumo nyeyi nehe balo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyeyi inna ardi wasi'atun ni wake inshipon emile bi en ke kwa ke emi ele egbekuna dane shipon expando according to even geographers shipon wo na dane bene ebole emile shipon no yi ka shi bene kiyama ba shi ni wake shipon enole fa iyaya fa'budun ne fa ke an shipon janya jam ye no shipon fe shipon na janu mo ye no e ka ba shi etiti e wo sana agbegbele no against shipon na fe shirka ye no na ajanu mo ye no wonye fa na hie shipon jia no nya da mi Allah subhanahu wa ta'ala o malan ka ta he ko meni mini gbele ba gbegu be mi ni o na shirka ke bid'a o na islam na fi ono jogba ke hijra wan yo ba fe fo de fe mo hijra wan ye inshallah ko nga ko bi mo fi anya fi hijra inshallah ko tun ha 2 years alo 4 years no ya hiye ni wanyo fe islam ojo no ba na islam ba ka se ni ba ka se Qur'an ka sunna ni ko ka me kun se ko bo ma me na ka chi ashima shi bi ene mene ke mashallah ila ka wonu nshilo shika hin bi ene ogbo mo ko e ke bi na fo le ke je bi ene masalachi na mi ni e so lo fajr ye e ko be ne so le fajr ye don fajr man ke so le lebi so le mo e ko be ne so le masalachi na mi la ka gbo mo no ke je awe ni le ko san e ba ke shi ene wona ko e ko dan ne ke so le mo ne wona ko e ko mala abi ke je bi ese ke ya ngbo so le fajr pu e don jenu ya fi e ko e fajr for good 30 years ni mo ka ke shipon enoda wo fa ke yin shipon waja Allah subhanahu wa ta'ala na ke ko fa gbe waki wallahi ni le wona ko dan ene wonu ko dan inshallah ni ma na mo bo قال البغوي امام البغوي الحافظ البغوي صاحب الكتاب شرح السنه يقول رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان الله أكبر مدينة كتاما مي مكة ني بيني بلو محمد صلى الله عليه وسلم أكيشي مكة كصحابة نامي مدينة آية ميكم نامي فانا مي بايا آية ننو كان سورة العنكبوت أمي فاني أمي بايا شيني مويا تامي نتامي كبه الإيمان أمي بهيك أمي ناهيك نامي بايا الذين بمكة لم يهاجروا من نامي فانبه فناداهم الله باسم الايمان وتشام اك مني ابهم كيلي اونك امنيا me amoshi amhem amena agbaji mi na amena gbenko amebaya no ambo chama ak mi na amemo kayili no ya ibadi alladhina amanu onye nyoji nini ye hemo kayili Allahu akbar sahaba radiyallahu anhum jinu enan ko ba fe shigbebe ne ba fe والدليل على الهجرة من السنة دليل هم بينات القرآن إنه أكن نانو نيجوا سنا في هجرة يا سنة هم يا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم وصلنا نجيب يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأجشين لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرة إكاشيا هم كأشي بيني نمو هي سجى دون توبة دون أيه بيكونيكوف أو شو هيدن تي الله سبحانه وتعالى في مني اسمه نكان بيان نجيمني بي ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها نكانو توبة هو نو هي توبة هي مو كاشي بياميني هنو باجي كو يه اناي هني هنو انيوشي يه كيوناكه انغبي علامات الكبرى the great science nike wona eshiji ahe tuba don kiyama ehye nuko nuko be wo ba fi ehye na kan science e mi science ko jinu wo ba na ke hunu eje kaja nai hunu e na etiohye wana ke te ehye jeme don ne ba je keje he konklo ke ne na kan agbene ke na kan gbele oso he de nche nyumbo sumo don o dani na kan be ehye hijra ye akesa na afi hijra hu sanofe afi hijra e kashan ka na kan be ami تو بني امام مسلم ريبورتين جامع يعني صحيح الجامع فلما استقر بالمدينه بان واقب بني وبيته ان شاء الله وبام بيننا كان ماسمو وكانوا وبا كان ناس وبانو بين ان شاء الله فلما استقر بالمدينه امر ببقيه شرائع الاسلام بان وانا ولا كبني قال محمد صلى الله عليه وسلم كان بني مكه مرجني نيتون توحيد لا اله الا الله محمد رسول الله عقيده دنا كميني سولمو شينمو جينامو فتا يانله او ميني شيام ميني نبي في مكه اغبني نبي انيو توحيد كميني صلاه اركان الاسلام في شهاده ولا في شهادتين
ke as-sala shin be mi ne sha Madina ni aka baqiyat shara'i al-islam islam mlaji fia ke ne she azumi no jiu min o wana ke azumi abon fe mo engbe Madina haji aya baye Madina kemine ko gbajano to ni awre mi Madina zaka Madina ni biya fenation abon frère pleke mo shiye Madina non mana ke mislu az-zaka to zaka was-sawmi ke والصوم كأزمي والحج كحج والجهاد كأبن الجهاد مالا جهاد فيهم وبيجي جهاد ناك جهاد النفس أمالكم إني جو بيا فونا كأمالي فون النبي محمد أكيد بني بال محمد صلى الله عليه وسلم بمني أي كافر بيانو كوني مكة ني أمقبلي ني أنا فاتو المكة أنا أقبلي كعبة أنا كمسلم سانوني بال محمد كأي بيانو وقت بجهاد أقبونا إيش الجهاد ني وقت بجهاد بيبيونا ايش الجهاد الكبرى ايش الجهاد اغبو فسئل عن نبيلا كمن جهاد اغبو قال محمد جهاد جي فين وتو ان لوكا جهاد اغبو كو نيك اكاي قال محمد جهاد النفس نو كو بدن تشو اوتو يسو na ba tata mala wallahi na amaleni oda ke bibeko amaleni sani ke mala ka mu kwa ke mala wallahi me ke na amaleni ke ba shu yan shi because lenche enuke to ne ya wi enuke to eje ne na ewolomi ni wolu me ene na Jew fu eni ke fun ameno naka agenda eje England naka hadith England hadith ni ake ha Muhammad ni na talate Ahmed Gulam ne spread moni Ahmadiyya nywe wa hadith ene je Makkah je Makkiya ni wala Madiniya Englandiniya hadith je England inshallah watun naka hadith watun agenda na me shije bia na inshallah wa no waya inshallah o hadith ko bene gaji ne gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gaji esho jihad bibio esho jihad agbo no jihad nafs jihad na to bia mala jihad sodu ke sodu jihad tu ke tu jihad mala bo gbe magbebu naka jihad e ko aton shi bia na ke CIA ke FBI ne ke wo ife anu wo fe wazi ya me ejeme aga woji terrorist wa monitor e ko naka zongole ne ko ba fe nyanyu kwa shibia last week in ha khutuba zongole nu wata sheni keje national security se ko ba chewa ke shi ene wona me babi ene o wo Qur'an ga sunna bele wona ga wa kanele keje so efianye so ke nye ga ya je mla je wolo sana yo eje jihad kaga je jihad nafs je ko ho ngashika jihad ni ko fe ne ke jihad no jihad she ne jihad na to e jihad naka aka bona fe Christopher etu ka fa nu wata chi ko ne masalati ke na bon so le meje ne be ni bibia ya obi ke be na bon so na afi enye ne me Christopher ka me chota dan aga afi jihad ke be no wata ko mo ta ko ya lo je naka ye wa jihad kashi ko fe kashi jihad kashi wono ko inshallah aljanna ya yemi bon ka gbegbo anyi mo ke ne gbia me mapia me we fatai o kawe ka bata igeke wal jihadi wal adhan ka adhan chemo fe je shengbe Madina o ene wa maleni be minake be mini Sayyidina Umar ebote Islam ye Sayyidina Umar ebote Islam ye Makkah akabe mini ebote Islam ye ni Bilal ya cha adhan ne cha adhan blah blah Allah ni akani Umar Bilal akashi minoro cha adhan ye temomi annaka jibe na kenye fele eke won shi kafiri bi agbe subhanallah ne ake Umar kela akashi eje ko ne chen mu fiamu enu ka Allahu akbar mala adhan be nteje Makkah after 13 years na Madina then adhan je shi eje ka obi ma keji mala neke graphic ne kan nganya nae wal amr bil ma'ruf ka wazi fimo wa nahy 'anil munkar afama na me fi kwa na gwa na me pa fun fimo wa ghayr dhalika min shara'i al islam ka kuma huna me fata islam la jahi akhadha ala hadha 10 sinin ene anabi sallallahu alaihi wasallam tumo ne 10 years ka 10 years every 13 years e fi anye 23 years وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه كجنس نبال محمد صلى الله عليه وسلم اغبو ودينه باق نجامو نشي ايا هو كاشي قيامه وهذا دينه لين نجي الدين لا خير الا دل الامه عليه ekpapa ko be gad be nibal Muhammad sallallahu alaihi wasallam agbo e cho e umma ke ene ekpapa ni jama ene mi we na ke moko fe moko ne ba ke le hu bia na e dwom moko alo e ibada ko no ko fe mo ne dwomo call ake ene mi to ni wo ke wa islam
atona kela ke shi e papa ko beni boko baba islam ke islam e papa ko beni boko baba muslim sele e ko ka ko ba nyo fe ha me si islami sharia ni yo islami sharia ni yo islami obe egbe no ke no ko ba mi ake bo ona ka fe ne ye for example mo fe like mo fe ma wi eneni betation flat screen ami ake shi ehian lo ehian ene age wa islam like to mo abake ye sole mo mi ene ba bia na wo kwano no wo ke alo chake no go islam chake no go islami o mi ni halal ni gbeka e ba de lu chuna ka ba tu kya ke premier league wo mi e je me ke wo ka ji hayya ala al jihad alo je na ka sika so far na gba je wazi alo aka chon islam ni alo mashallah gbeka o na ka ba wa muslims ni wo ka nu mi ni wo ka nu islam shi to mai ke na ke e wa islam e wa na me muslims na me ke nu islam shi no le gbeka sike bo ke oye dwomoko ona bia na nya wo fia maulidi ko ona maulidi ba bo amana alo ka moko gbo e nya na wo cha wazi e wo kuma ni wo mala ka moko gbo afie wazi bele denje wazi ni ingafe wa je mi ndwem nke na kan gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sahaba te ka moko gbo e je pa bo kuma na ka shi afie wazi on tawhid afie ni mo gbo pa wo nche malaika je dwom no ke mbe no agbene e glo to mo jine to na me kai ke gbo aba juan le nisa ne afia na afunle na kan gbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ke je gba kala ba funshi na kan no suna afi suna ya masalati no ni ncho ji suna ba na announce masalati ake nuwe ha wo binu ne alo wo nyemi ne e halebi yo alo e halebi nu egba ji ne ke eta ake tofi ba mala ko to tofi yo ye ahon 20% ya no ake tofi ba ake ni ne ba na kan mo ko ba masalati ye na tofi ke shika mala shika ke ya tofi yo gbe kan bi e ba ma ye tofi shafi na kan islami okay ake gbe kan ba bi aka afi suna ona ene men nibi na ka ba islami bala muhammad no fano je papa ton fi ake no jina mala ke wala sharra illa hadharaha min na ka na fon ko be jagbala muhammad ton wona ka fon de ke waje wa ke jemi eshin ekomepo eshin ekome inshallah wana gbe no jina mala ke eshin wal khairu alladhi dalla alayhi e papa ne ton ne fi papa jin fe at-tauhid no ji at-tauhid na ba janu ba kometo pe wa jami'u ma yuhibbu allah wa yardahu ke no fiano ni nyumba sumo ne ha nyumba mishe bala muhammad sallallahu alaihi wasallam eton fiake Allahu akbar naka be square mini yo scientists philosophers mu fia oni ba woni ba ke amena no ko china kan ne papa ne ke nchon me ne yo hadith mi ake nyenye ne pa ko nya ne 1400 years ago bala muhammad sallallahu alaihi wasallam wo mu akeke moko yeni emeneke minis na enunu ke fe neke ke o ya tumie fe mo neke mala nke banza ne pa ko nya ne ekwa ko be ni bala muhammad sallallahu alaihi wasallam chonko o no ani achi islam sana ke aya wo moko ne ka se philosophy alo ka se mini medicine ko ne bata shin le gbala islam be chon ne echon wo muslim no ni sanu be ni sanu wo hie wo ye ahi qur'ani ka hadithi kana mo feke ba de ko inshallah والشر الذي حذر منه افون de guo na ka efon ji fiake na ka gbala won egu efon ji fiake no ji ashirku na ka no ko afata nwo hi wa jami'u ma yakrahu Allah wa yabahu no fi anyu ekpo ni nyu hi jujo amalejo abumojo yo no kwa ni owujo nu no kwa ungajo fiake gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam egu fiake ba'athahu Allah ila an-nas kafa ni watu gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hagbe ma adresan fia ke o ke ganyo jimi if you are proud ke ganyo jimi muslim jimi ke hausa no jibo bo fe proud ke hausa no jimi muslim jimi ke zabrama no jibo ke ma house zabrama jimi muslim jimi bala muhammad bono mino ameno fia mono ni mugo beno ake mini ganyo jimi wo mino le me mene me ameja hausa me mini ameji muslim correct mugo beno muslim correct ni demonstration no gbe inma yakhsha allah min ibadihi al ulama وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانس نما كجن كملائكه جن كغبما سافيا كام فيهم ام بقال محمد صلى الله عليه وسلم توي وقال محمد صلى الله عليه وسلم اجل من با جغبما سافيا جن كغبما سافيا ك اتقبل محمد صلى الله عليه وسلم كبهامه duk wanda ke kan yake cikin halittan da adam ko aljan duk na annabi sallallahu alaihi wasallam ne a aiko mai do kowa wazi be ko kai ibn abbas radiyallahu anhu te ko na ngame ya dummi na ba fe jinnis wazi malanga ko abote jinu ga fe jinnis wazi biene nu wata ne nu wakan yo o na ga shi wope wata la biene shi aljanni ya bie osumo aljanni am ya bie munafiki yami muslim papa yami ahlus sunna yami ahlul bid'ah mo fiya mo yami ya bie ne
mo fia mo ye bi ene ko Qur'an ke sunna no kan de gbala Muhammad be message ene ame ho ame sumo message me ko ye me benim gbema de san me to me ko sumo message jini se ko ye ni malaka wa akmala Allah bi din gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba mi adini e yobon ni gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba adini e yobon shiji akeno ko fata he don because akeno ko yi cup yi kanu no kanu ko wo mi nu ani yo cup ba hwehyi be na kan wo mi be nu hwehyi or the more na kanu ko fata Islam here be an Islam de nche shijeme wo inshallah kanu ma sumo next week bi o ba cha no ye ke ya wolo enu ne no kusulu thalatha ena agbe inshallah jama ke wo so letan o wa kan ni bi ekome alo nyoko kenko ne kenyo ne ni wo yo ni Shaban nyo ke agbe ne ma cha la amale alo te ma cha le fake currency ni yo mi inshallah ken bank Ramadan e wa use for 5 minutes ken ya 7 minutes ko inshallah wo ke jale ne ken no ne mi concerning Shaban inshallah shi after solemo inshallah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك